Došli smo u istočni deo Nemačke, u Leipzig. Kao što vidite, sneg je na putu. Ovdje nije strašno, ima ga 10 centimetra, ali inače u celoj Nemačkoj je kolaps. Kolone su kamiona i blokirani su putevi. Ovo je istočni deo Leipziga. Sad idemo u kompleks marketa, odnosno idemo u Real. Sve se beli. Nemci čiste, ali nisu mogli da očiste ovaj put. Samo da vidimo kako koči. Se čuje ABS.